Guten Abend, ich heiße Violeta, vi ste na kanalu za nemački jezik. Willkommen, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, za danas sam pripremila 20 pitanja i odgovora koje bi trebalo vi da prevedete sa srpskog na nemački jezik. Naravno, tu je uvek i moja pomoć, moj prevod, pa da krenemo da vidimo o čemu se radi. Los geht's. Znači, prvo pitanje bi bilo kada je vaš rođendan, odnosno kada je tvoj rođendan i koristit ćemo glagol haben. Znači, trebalo bi postaviti oba pitanja kada osobu persiramo i kada smo sa njom na ti. I odmah je tu i odgovor, moj rođendan je u oktobru. Znači, koristimo glagol haben. Da vidimo sada kako glasi prevod. Wann haben Sie Geburtstag? Kada osobu persiramo i wann hast du Geburtstag? Znači, kada vi imate rođendan bi bio bukvalan prevod ili kada ti imaš rođendan. Wann haben Sie Geburtstag ili wann hast du Geburtstag? Ich habe im Oktober Geburtstag. Znači, imam rođendan u oktobru ili u duhu našeg jezika, moj rođendan je u oktobru. Pa da vidimo dalje. Mislim da je ovo jasno i da nije bilo teško. Pitanje broj 2 glasi koliko godina punite tada, znači osobu persiramo, i kada je ne persiramo koliko godina puniš tada. Odgovor glasi tada punim 42 godine. I kako glasi ovo pitanje na nemačkom? Wie alt werden Sie dann? Znači koliko stari postajete vi onda. Jer ovo je glagol werden, koji smo već radili, koji znači postati i koji se inače koristi za građenje budućeg vremena koje smo takođe radili. Dakle, wie alt werden Sie dann, koliko stari postajete vi onda ili koliko punite vi onda godina tada. Sada, kada osobu ne persiramo, menjamo samo ovaj oblik glagola werden, tako da za drugo lice jednine on glasi wirst du. Dakle, wie alt wirst du dann? Koliko star ti postaješ tada? Odgovor bi glasio, dann werde ich 42 Jahre alt. Onda postajem 42 godine star. Odnosno, mi to kažemo, onda punim 42 godine. Treći zadatak na srpskom glasi pitanje kada je rođendan vašem suprugu, odnosno kada je rođendan tvom suprugu. Njegov rođendan je u avgustu. Pa da vidimo kako ćete to prevesti. Da vidimo kako to zvuči na nemačkom. Wann hat Ihr Mann Geburtstag? Kada ima vaš suprug rođendan. A kada osobu ne persiramo, onda kažemo wann hat dein Mann Geburtstag? Kada ima tvoj suprug ili muž rođendan, odnosno kada je vašem ili tvom suprugu rođendan. Odgovor glasi sein Geburtstag im August. Njegov rođendan je u avgustu. Dakle, sein Geburtstag ist im August. Ovo je već u duhu našeg jezika, a mogli smo reći mein Mann hat im August Geburtstag. Znači, moj muž ima rođendan u avgustu. Mein Mann hat im August Geburtstag. Vidimo dalje. Da li slavite rođendan ili da li slaviš rođendan? Ništa posebno. Dolaze nam samo naši prijatelji. Dakle, ovdje ćemo koristiti glagol feiern, što znači slaviti, a to smo već radili na ovom kanalu. Imamo, video im Restaurant, gde Ana und Bob feiern ihren Hochzeitstag. Ana i Bob slave svoju godišnjicu braka. Pa tako ovdje kada stavimo na početak ove upitne rečenice glagol feiern, imamo oblik za persiranje Sie, onda ihren Geburtstag, to znači feiern Sie ihren Geburtstag, da li vi slavite svoj, odnosno vaš rođendan. Dakle, zašto ihren? Zato što se radi o akuzativu. Šta slavite? Ihren Geburtstag, vaš rođendan. Koga šta? Znači akuzativ. A sada kada osobu ne persiramo, kažemo feierst du deinen Geburtstag? Da li ti slaviš tvoj, odnosno svoj rođendan? Feierst du deinen Geburtstag?
Odgovor je nichts Besonderes, ništa posebno. Nichts Besonderes. Nur unsere Freunde, samo naši prijatelji, kommen zu uns, dođu kod nas. Nur unsere Freunde kommen zu uns. Nadam se da ste dobro preveli. Dalje, broj 5, na srpskom glasi pitanje šta pripremate za vaš rođendan ili šta pripremaš za tvoj rođendan. Ispečem rođendansku tortu i kupim sokove, pivo i vino. Naravno, vi možete zaustaviti video, prevesti, pa onda pogledati ili ako već ste u mogućnosti da tako brzo prevedete. Ok, idemo dalje. I ovdje ćemo kod ovog prevoda koristiti koji glagol? Vorbereiten, pripremiti, dakle. Was bereiten Sie für Ihren Geburtstag vor? Znači, glagol koji se razdvaja, vidite ovaj prefiks je na kraju sada, vor, pošto radi se o prezentu. Was bereiten Sie für Ihren Geburtstag vor? Znači, šta pripremate vi za vaš rođendan? I ovdje imamo akuzativ. Ihren Geburtstag. Für, čim vidite, znači, für, odmah ide akuzativ. Ihren Geburtstag. A kada osobu ne persiramo, kako ćemo reći? Was bereitest du für deinen Geburtstag? Šta pripremaš ti za tvoj rođendan? Was bereitest du für deinen Geburtstag? Ich backe eine Geburtstagstorte. Ja ispečem jednu rođendansku tortu und kaufe Säfte, Bier und Wein. I kupim sokove, pivo i vino. Ich backe eine Geburtstagstorte und kaufe Säfte, Bier und Wein. Sljedeće pitanje na srpskom glasi kakve poklone dobijate ili dobijaš za rođendan. Moji prijatelji mi poklanjaju cveće, knjige i slike. Od muža i dece uvek dobijam neki skup poklon. I da vidimo dalje prevod. Ovdje ćemo koristiti was für, znači kakav, kakva, kakvo. I odmah u nastavku ide imenica. Znači možete bilo koju imenicu potrebiti, nego odmah ta konstrukcija takva, znači zahteva was für, zahteva znači imenicu. Was für Geschenke, kakve poklone, ovdje je imenica u množini. Bekommen Sie zum Geburtstag, dobijate vi za rođendan. Dakle, was für Geschenke, bekommen Sie zum Geburtstag. A kada osobu ne persiramo, kako kažemo, was für Geschenke bekommst du zum Geburtstag, kakve poklone dobijaš ti za rođendan. Znači, koja je razlika ovdje? Kada osobu persiramo, znači kako glasi oblik, znači kako glasi glagol, bekommen, Sie bekommen, a za drugo lice jednine, du bekommst. Da vidimo dalje kako bi glasio odgovor. Pa recimo, meine Freunde schenken mir, moji prijatelji poklanjaju meni, mir, znači oblik za dativ, kome čemu mir, Blumen, Bücher und Bilder, znači cveće, knjige i slike. Meine Freunde schenken mir Blumen, Bücher und Bilder. Ich bekomme immer ein teures Geschenk von meinem Mann und meinen Kindern. Znači ja dobijam uvek ein teures Geschenk, jedan skup poklon. Zašto teures? Zato što je, znači, ein, neodređeni član. A zašto teures? Zašto je s nastavak na pridevu? Zato što je imenica das Geschenk srednjeg roda i pridev mora da dobije taj nastavak za srednji rod. Znači, ich bekomme ima ein teures Geschenk von meinem Mann, od svog muža, znači dativ, meinem Mann, und meinen Kindern. I, znači, ovo je oblik dativa za množinu, meinen Kindern, gde i imenica dobija još jedno n, Kindern. Znamo da je kinta, znači imenica u množini, deca, i ona dobija isto jedno n. Dakle, ich bekomme ima ein teures Geschenk von meinem Mann und meinen Kindern. Ja dobijam uvek jedan skup poklon od svog muža i svoje dece. 7. pitanje glasi na srpskom koliko dugo obično ostanu gosti kod vas ili kod tebe. Oni ostanu skoro do ponoći, mi pričamo, slušamo muziku, pijemo i pevamo. Vreme brzo prođe. A prevod kako bi glasio, nadam se da ste i vi ovako preveli. Wie lange bleiben Gäste normalerweise bei Ihnen?
Koliko dugo ostanu gosti obično kod vas, bei Ihnen, dativ. Ili ako osobu ne persiramo, wie lange bleiben Gäste normalerweise bei dir? Znači, koliko dugo ostanu gosti obično kod tebe, bei dir, dativ takođe. I sada odgovor bi mogao biti Sie bleiben bis fast Mitternacht. Oni ostanu skoro do ponoći. Sie bleiben bis fast Mitternacht. Mitternacht je ponoć. Wir sprechen, mi pričamo, hören Musik, slušamo muziku, trinken, pijemo und singen, pevamo. Wir sprechen, hören Musik, trinken und singen. Die Zeit vergeht schnell. Znači, vreme brzo prođe. Die Zeit vergeht schnell. Da vidimo sledeće pitanje, da li morate sutra na posao ili da li moraš sutra na posao? Naravno da moram na posao, ali to nije problem. Ja mogu kasno leći i rano ustati. I da vidimo u nastavku prevod, pa uporedite. Nadam se da ćete tačno prevesti. I sada imamo, znači, na početku glagol müssen, što znači da li morate, na početku upitne rečenice, znači da li morate, müssen Sie morgen zur Arbeit gehen? Da li vi morate sutra na posao ići? Znači, glagol gehen i dalje ostaje na kraju. Musst du morgen zur Arbeit gehen? Moraš li ti sutra, znači da li moraš ti sutra na posao ići kada osobu ne persiramo? Musst du morgen zur Arbeit gehen? Natürlich muss ich zur Arbeit. Naravno moram na posao, aber das ist kein Problem. Ali to nije problem. Natürlich muss ich zur Arbeit, aber das ist kein Problem. Ich kann spät ins Bett gehen. Ja mogu kasno leći. Und früh aufstehen. I rano ustati. Dakle, vidite ovde, ich kann spät ins Bett gehen. Ja mogu kasno u krevet ići, a mi to možemo prevesti, ja mogu, znači, kasno leći, und, pa je ovde, znači, ispušteno je namerno ich kann, znači ne moramo ponavljati, ali možemo ich kann früh aufstehen i mogu rano ustati, ali nije, znači, potrebno ponavljati. Kao i u našem jeziku, ja mogu kasno leći i rano ustati. I mi isto tako ne ponavljamo ja mogu rano ustati. Da idemo dalje. Da vidimo 9. pitanje, da li ste zadovoljni rođendanskom zabavom? Ili da li si zadovoljna rođendanskom zabavom? Prezadovoljna sam, a mislim da su zadovoljni i moji prijatelji. I da vidimo kako ćemo ovo prevesti. Ali pre toga da kažemo vi ste zadovoljni. Sie sind zufrieden. I kako ćemo reći da li ste zadovoljni? Znači zamenica i glagol zamene mesta i kažemo sind Sie zufrieden. Da li ste vi zadovoljni? Mit, znači radi se o dativu, sa, ihrer, prisvojna zamenica za ženski rod, Geburtstagsfeier. I odmah znamo da je ova imenica Geburtstagsfeier, znači ženskog roda. Zašto? Ovo je složenica, znamo da je Geburtstag, ovaj deo, znači ove imenice, muškog roda, znači rođendan, Feier je zabava, die Feier ženskog roda, pa je cela ova imenica Geburtstagsfeier ženskog roda. Dakle, mit ihrer. A kako ćemo reći da li si ti zadovoljan, znači tvojom, znači odnosno svojom rođendanskom zabavom, bist du zufrieden mit deiner Geburtstagsfeier? Imamo deina, ihrer, znači sve su to prisvojne zamenice za ženski rod u ovom slučaju ovde, ova dva primera, pa možete pogledati video ukoliko to još uvek ne znate ili ste nešto zaboravili, na kanalu možete naći sve o tome. Dalje, ich bin sehr zufrieden, ja sam veoma zadovoljan, ich bin sehr zufrieden und ich glaube, i ja verujem, meine Freunde sind auch zufrieden. I moji prijatelji su takođe zadovoljni. Ich bin sehr zufrieden und ich glaube, meine Freunde sind auch zufrieden. I da vidimo 10. pitanje, u koliko sati morate ili moraš sutra ustati? U 5 sati ću ustati jer moram srediti kuću posle zabave. I da vidimo u nastavku, vi pokušajte da prevedete pa da vidimo prevod dalje.
I da vidimo kako glasi prevod. Wie viel Uhr müssen Sie morgen aufstehen? U koliko sati morate vi sutra ustati? Dakle, wie viel Uhr, u koliko sati, müssen Sie, morate vi, morgen, sutra, aufstehen, ustati. Znači, aufstehen se u ovom slučaju ne razdvaja, da se podsjetimo, znači kada koristimo modalni glagol u rečenici, znači u ovom slučaju u pitanju. Dalje, kada osobu ne persiramo, šta koristimo? Isti početak, wie viel Uhr, ali sada musst du, moraš ti, morgen aufstehen. I u nastavku je sve isto. Wie viel Uhr musst du morgen aufstehen? U koliko sati moraš ti sutra ustati? Ich werde 5 Uhr aufstehen. Ja ću u 5 sati ustati. Ich werde 5 Uhr aufstehen. Znači ja ću sutra u 5 sati ustati. Buduće vreme znači isto aufstehen, ostaje u svom obliku, ne razdvaja se i koristimo znači za prvo lice jednine oblik werde. Ich werde 5 Uhr aufstehen, denn ich muss das Haus nach der Party aufräumen. Znači jer, denn ich muss, jer ja moram, das Haus, kuću, nach der Party, znači posle zabave, sad možemo eto i die Feier i die Party. Die Party je međunarodna reč, tako da znači se koristi u nemačkom jeziku. Nach der Party, znači die Party prelazi u der zato što se radi o dativu. Nach der Party aufräumen, srediti. Isto glagol koji se razdvaja, ali i u ovom slučaju smo koristili modalni glagol müssen, tako da se ne razdvaja. Da vidimo dalje pitanja kako glase, kako se spremate pre posla ili kako se spremaš pre posla. Svakog jutra se ponavlja ista rutina. Tuširam se, perem i sušim kosu u kupatilu, onda se šminkam i oblačim haljinu. I da vidimo prevod, wie bereiten Sie sich vor der Arbeit vor? Znači vidimo dva vor. Da vidimo šta je ovo na kraju vor, to je deo glagola sich vorbereiten, znači spremati se. Wie bereiten Sie sich vor? Znači kako se vi spremate, a ovo drugo vor, der Arbeit, znači pre posla, pošto je ovo u pitanju dativ, vor traži dativ, die Arbeit je imenica ženskog roda, u tom slučaju ona prelazi u der. Znači, wie bereiten Sie sich vor der Arbeit vor? A kako se ti spremaš pre posla? Znači, sve je isto, samo oblik glagola se menja, za drugo lice jednine glasi bereitest. Wie bereitest du dich vor der Arbeit vor? Kako se ti spremaš pre posla? Jeden Morgen wiederholt sich die gleiche Routine. Znači, svakog jutra, wiederholen smo radili glagol, znači ponavljati. Znači, ali ovdje imamo sich, ponavlja se. Jeden Morgen wiederholt sich die gleiche Routine. Svakog jutra ponavlja se ista rutina. Znači, die, kada imamo određeni član, gleiche, znači ovo je pridev, on ima samo nastavak e. Jeden Morgen wiederholt sich die gleiche Routine. Svakog jutra ponavlja se ista rutina. Ich dusche, ja se tuširam, pa smo izostavili da ne ponavljamo ih, ali ajde da kažemo ich wasche. Und ich trockne mir die Haare, ja perem i sušim, znači svoju kosu, ili sebi kosu. Ich wasche und trockne, možemo reći meine Haare im Bad, ili mir die Haare im Bad. Dakle, ich dusche, wasche und trockne mir die Haare im Bad. Tuširam se, perem i sušim svoju kosu u kupatilu. Dan schminke ich mich, onda se šminkam, und ziehe mir das Kleid an. I oblačim haljinu. Zašto mir das Kleid? Jer imamo objekat, znači sebi oblačim haljinu. Mir das Kleid an. Ali kad bismo samo rekli oblačim se, onda bi bilo und ich ziehe mich an. Oblačim se. Ali pošto imamo, znači šta oblačim? Neki objekat, znači ich ziehe mir das Kleid an.
Znači šta oblačim? Sebi haljinu. Oblačim haljinu, mi kažemo. Idemo dalje. Idemo pod brojem 12 šta imamo. Da li doručkujete ili doručkuješ kod kuće ili na poslu? Ja ne mogu rano da jedem ili ne mogu rano jesti. Kod kuće popijem samo čaj. U pauzi na poslu pojedem nešto malo. Frühstücken Sie zu Hause oder bei der Arbeit? Znači glagolom na početku pitanja postavljamo pitanje sa da li, ili tako? Da li vi doručkujete kod kuće ili na poslu? Frühstücken Sie, da li vi doručkujete zu Hause kod kuće oder bei der Arbeit ili na poslu? Bei der Arbeit. Frühstücken Sie zu Hause oder bei der Arbeit? A da li ti doručkuješ kod kuće ili na poslu? Frühstückst du zu Hause oder bei der Arbeit? Frühstückst du zu Hause oder bei der Arbeit? Ich kann nicht früh essen. Znači, ja ne mogu rano jesti. Ich kann nicht früh essen. Znači, moderni glagol kennen, glagol essen na kraju. Zu Hause trinke ich nur Tee. Kod kuće popijem samo čaj. Zu Hause trinke ich nur Tee. In meiner Arbeitspause esse ich etwas Kleines. Znači, na poslu, u pauzi, pojedem nešto malo. Kleines. Znači, možemo napraviti imenicu. Znamo da pridev postoji klein i kada dodamo ovo es i piše se velikim slovom, onda je to imenica malo. In meiner Arbeitspause esse ich etwas Kleines. Znači, u pauzi na poslu pojedem nešto malo. Sigurno znate ili sigurno znaš, to nije zdravo. Znam, ali tako radim godinama. Sicher, wissen Sie. Sigurno vi znate. Sicher, wissen Sie, das ist nicht gesund. Znači, sigurno znate vi da to nije zdravo. Das ist nicht gesund. Sicher weißt du. Sigurno znaš ti. Sicher weißt du, das ist nicht gesund. Sigurno znaš da to nije zdravo. Ich weiß, znam, aber ich mache es schon seit Jahren. Ali ja to radim već godinama. Ich weiß, aber ich mache es schon seit Jahren. Dalje, da li idete ili da li ideš lekaru? Ne, zašto? Ja sam zdrava. Dakle, da li vi idete lekaru? Gehen Sie zum Arzt ili gehst du zum Arzt? Da li ti ideš lekaru? Nein, warum? Ne, zašto? Ich bin gesund. Ja sam zdrava. Ich bin gesund. Lekar vas mora jednom godišnje pregledati. Ili ako osobu ne persiramo, lekar te mora jednom godišnje pregledati. Znam, ali ne volim da idem lekaru. Dakle, der Arzt muss Sie einmal im Jahr untersuchen. Lekar vas mora, Sie, znači vas, akuzativ, einmal im Jahr, jednom u godini, odnosno jednom godišnje, untersuchen, pregledati. Untersuchen smo radili i ako niste pogledali video, pogledajte beim Arzt und in der Apotheke. Dakle, der Arzt muss Sie einmal im Jahr untersuchen. A kako ćemo reći kada osobu ne persiramo? Der Arzt muss dich einmal im Jahr untersuchen. Lekar te mora jednom godišnje pregledati. Der Arzt muss dich einmal im Jahr untersuchen. Ich weiß, znam. Aber ich gehe nicht gern zum Arzt. Ali ich gehe nicht gern, ali ja ne volim da idem lekaru. Ich weiß, aber ich gehe nicht gern zum Arzt. Dalje, čime se vozite, odnosno voziš do posla. Idem uvek pešice na posao, jer se moja kancelarija nalazi u blizini. Womit fahren Sie zur Arbeit? Znači, čime se vozite vi do posla? Womit fahren Sie zur Arbeit? Womit fährst du zur Arbeit? Čime se ti voziš do posla? Womit fährst du zur Arbeit? Ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit. Idem uvek zu Fuß pešice zur Arbeit.
znači ka poslu. Ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit, denn mein Büro befindet sich in der Nähe. Jer se moja kancelarija nalazi, sich befinden, radili smo, nalaziti se, in der Nähe, u blizini. Dakle, ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit, denn mein Büro befindet sich in der Nähe. Dalje, kako dolazi vaš, odnosno tvoj muž do posla? On ide tramvajem ili autobusom do tamo. Sada ćemo koristiti glagol kommen, dakle, wie kommt Ihr Mann zur Arbeit, kako dolazi vaš muž do posla, ili kako dolazi tvoj muž do posla, wie kommt dein Mann zur Arbeit, er fährt mit der Straßenbahn oder mit dem Bus dorthin. Znači, on se vozi tramvajem, mit der Straßenbahn. Zašto der? Zato što je die Straßenbahn, tramvaj ženskog roda imenica, die Straßenbahn, i u dativu prelazi u der, mit der Straßenbahn, oder mit dem Bus. Bus je der Bus, muškog roda imenica, i u dativu prelazi u dem, oder mit dem Bus dorthin, do tamo znači. Er fährt mit der Straßenbahn oder mit dem Bus dorthin. Da vidimo dalje, da li imate slobodno vreme? Da, imam slobodno vreme. Kada je vreme lepo, vozim bicikl ili šetam svog psa. Kada je vreme loše, idem da plivam u zatvorenom bazenu. Haben Sie Freizeit? Da li imate slobodno vreme? Hast du Freizeit? Da li imaš slobodno vreme? Kada osobu ne persiramo. Ja, ich habe Freizeit. Imam slobodno vreme. Bei schönem Wetter, znači kad je lepo vreme, ili bukvalan prevod kod lepog vremena, bei, znači traži dativ, bei schönem Wetter. Fahre ich Fahrrad, oder, znači vozim bicikl, fahre ich Fahrrad, oder gehe ich, možemo upotrebiti ili ne ovo ih, mit meinem Hund spazieren, ili šetam sa svojim psom. Kaže se u nemačkom, a u našem šetam psa. Ovdje imamo spazieren gehen, glagol koji znači šetati. Znači gehen ide prvo ich gehe mit meinem Hund, a spazieren je uvek na kraju rečenice. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Šetam psa ili šetam se sa psom. Bei schlechtem Wetter, Entschuldigung, bei schlechtem Wetter, kod lošeg vremena, gehe ich im Hallenbad schwimmen. Znači, kod lošeg vremena idem u zatvoreni bazen plivati. I ovdje imamo schwimmen gehen, znači ići na plivanje, tako da, znači, gehe se prvo i gehe koristi, pa na kraju schwimmen. Bei schlechtem Wetter, znači ovdje isto imamo dativ, kod lošeg vremena ili kada je vreme loše, gehe ich im Hallenbad. Hallenbad znači zatvoreni bazen. Schwimmen. To je odlično za vaše zdravlje ili to je odlično za tvoje zdravlje. Prevod glasi Es ist großartig für ihre Gesundheit. Znači ovdje imamo dve nove reči, odlično, großartig, a Gesundheit znači zdravlje, imenica ženskog roda i zato je ovdje für ihre Gesundheit, znači u akuzativu za vaše zdravlje. Es ist großartig für ihre Gesundheit. A kada osobu ne persiramo, es ist großartig für deine Gesundheit. To je odlično za tvoje zdravlje. I na kraju, da li biste hteli sada sa mnom da vozite bicikl? Ili da li hoćeš sada sa mnom da voziš bicikl? Rado, ali uskoro će padati kiša. Znači, kada osobu persiramo i kada želimo biti baš učtivi, onda ćemo upotrebiti glagol möchten. Möchten Sie jetzt mit mir Fahrrad fahren? Da li biste vi hteli sada sa mnom voziti bicikl? Möchten Sie jetzt mit mir Fahrrad fahren? A kada smo na ti u neformalnom razgovoru, reći ćemo hoćeš li ti sa mnom voziti bicikl? Willst du jetzt mit mir Fahrrad fahren? Znači glagol wollen, njegov oblik za drugo lice willst. Willst du jetzt mit mir Fahrrad fahren? Hoćeš li sa mnom voziti bicikl? Gern, aber es wird bald regnen.
rado, ali uskoro će kiša padati. Es wird bald regnen, buduće vreme. Es wird bald regnen, uskoro će kiša padati. Nadam se da vam se dopao video, da ste uspešno pravili sve. Ako niste, pogledajte još jednom, proučite sve dobro, pa koliko vam se video dopao, lajkujte, šerujte, zapratite kanal ukoliko to niste učinili do sada, pa se čujemo u narednom videu. Ćus!